U sklopu 8. kola na Kremeju dolazi zagrebački Rudeš. Crveno-bijeli prošloga vikenda bili su gosti pod stijenama Kantride kod susjeta Opatije. U tom susretu slavili su domaćini. Nakon 7 kola Orient se nalazi u sredini tablice na 8. mjestu, tek bod zaostatka za subotnjim rivalom Rudešom. Glavni strateg Sušačana Alen Šušnjić najavljuje jako tešku i borbenu utakmicu. Očekuje nas teška utakmica. Rudeš je jedna jako dobra, iskusna ekipa koja u svojim redovima ima dosta igrača koji su prošli kroz prvu ligu. Tako da je veliki respekt prema ekipi, bez obzira na ovu zadnju utakmicu koju su odigrali protiv Vukovara, gdje nisu dobro izgledali energetski. Liga je ujednačena, što ukazuje pogled na prvenstvenu tablicu, poglavito na njezinu sredinu. Svaka utakmica u toj drugoj ligi će biti egal, svaka utakmica je tu nekako na 5 deka, svakog može dobiti. Mi moramo protiv Rudeša biti puno agresivniji, energičniji, za razliku što smo bili protiv Opatije. Tako da, kažem, očekuje nas jedna stvarno egal utakmica i teška utakmica. Želje ne manjka. U subotnji susret Orient treba ući energičnije i pokazati svoje pravo lice, u što je uvjeren Šušnjić, koji može računati na sve igrače, a kapetan Tadejević, koji je uplovio u bračnu luku prošloga vikenda, suvereno će voditi ekipu, nadamo se, do nova 3 boda. Možemo računati na sve igrače, svi igrači su spremni, svi igrači su i željni opet dokazivanja i pokazati, znači, da je ona utakmica protiv Opatije bila slučajnost ili nekakav loš dan. To vjerujem i ja u to, zato što smo imali jedan mikrociklus iza nas od 3 utakmice gdje su se igrači i energetski potrošili i sigurno da je od jedne prevelike želje, jer znamo da utakmice sa Opatijom su rivalstvo i jednostavno se poklopilo tako da je završilo tako kako je završilo. Okrećemo se prema Rudešu i mislim da ćemo protiv Rudeša pokazati i pravo lice. Susret je na rasporedu u subotu sa početkom u 16 sati, a crveno-bijelima želimo da se pokažu u pravome svjetlu.